Sizdin duаңызды Аллах Таала кабыл кылбай койбойт. Бирок мен айткан шартта дуа кылың. Эгер макул десеңиз айтып берейинби? Мен суннага ылайык дуа кылуунун жолун үйрөтөйүн. Мен ушинтип дуа кылып көрдүм. Чечилбеген маселелердин баары 100% чечилди. Мага чейинки алымдар, алим мутамаккиндер, табииндер, салафус салихин сахабалар дагы ушинтип дуа кылышчу эле. Жолу мындай. İstiğfar aytas. 100 jolu. Estağfirullahal azim, estağfirullahal azim, estağfirullahal azim. 100 jolu istiğfar aytas. Ondan keyin Allahümme salli ala Muhammed ve ala ali Muhammed kema sallayta ala İbrahim ve ala ali İbrahim inneke hamidun mecid. Allahümme barik ala Muhammed. Anı da ayağına çeneytas. Alыңыздың жетишинче 10 жол айтасызбы, 20 жол айтасызбы, айтасыз, анан ортосуна өзүңүздүн тилегиңизди айтасыз. Аллахым, карызым бар. Карызымдан кутулууга өзүң жардам бер. Аллахым, жубайым ооруп атат. Уулум каза болуп калган. Ата-энем өтүп кетти. Неберем ушинтип кырсыктап калды. Келиним жакшы чыкпай калды. Uğulum gelinçegi menen ajırашып atat. Kızım perzentsiz. İşi kılıp büt barın. Kerek bolsa kağızga жазып alıp tizmektep günün okun. Anan tasbih aytın subhanallah. Anan tekbir aytın Allahu ekber. Anan tahlil aytın la ilahe illallah. Andan keyin havqal aytın la havle ve la kuvvete illa billah. Barın aytıp bütkönden keyin anan salavat aytas. Anan salavat aytas. Bayagıla salavatta. Allahümme salli ala Muhammed ve ala ali Muhammed. Kema sallayta ala İbrahim ve ala ali İbrahim. İnneke hamidun mecid. Andan keyin estağfirullahel azim. Estağfirullahel azim. 100 jol aytasız. Anan dua kılasız.